ahubwo ahuye na Mesiya. Ingakunda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muhe na Mesiya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bitonda ndabwira Yesu yaragira abantu bo mu buryo bwoko butanu yakunda kujana nabo. Amen. Bari mu 70 bari baramukurikiye kubera ndandi gushaka kurya gusa. Bari barabonye Yesu atubura imigati, ngo tuzomukurikira. Tuzoba tugumutsima amafi turye gusa. Abantu bakurikiye Yesu kubera indambe estoma zabagoye. Baza bajya gusa avamidi ya permiti. Bari yo bamucaye bitoto, bari sasita, bari nijoro. Bana abantu ngo 70 yose kuza batuma ngo batumika neza cyane. Abantu batatu bana abigishwa 12 Yesu yari yabaheje mu isi ngo bazopfa bazotumwa bwiza. Abantu bakane classe za kane z'abantu Yesu yakubahujana nabo. Ngo bari batatu yari yarakuye muri 12 ngo yabitabazaga mu gihe kigoye. Uwanyu ngo yari Yohana ngo Yesu yari yarashize mu mutima. Muve mu bigare, muve muri 20, muve muri 70, muve muri 12, muve muri batatu. Mugere mu kugushaka ikibitsa ku mutima w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mikanisa no twicaye amoko menshi y'abantu ariko ubwoko bwa mbere n'abafarisayo. Abafarisayo bazaza mikanisa bagira amajenda manini. Icyo bashinzwe ni ukwandika amakosa gusa yabereye mu kanisa. Nta cyiza kiba muri agenda zabo. Pasiteri ati guhagarikira ikoti rya mwarimu yahengamye, igitambara cya mukapasiteri icyakera, ikirato cya perezida w'abayumbe kirahengamye kirashaje, abayumbe batinze, pasiteri ikaba yambaye umusaraba. Iyo agenda zabo not amakosa gusa. Bazafasha. Bazi gusuzuma ikosa bazari gutora ukarikoze. Iyo bari kubuzeho bazaritora ku isi udahari. Iyo bari kuze kuri isi bashakanye ko avuka bakaroka kwibutsa ibyaha bishaka ko kuri independence ya Kongo. Ngira ngo bakwitse gusa. Urusenga kama ngo waririmba witonde ngo twebwe no fote iyo basotse dema wewe ubonye gute ntakizi amakosa kuri ngo yari ambaye ngo kuri yari ajambo ngo yari kuvuga mugatekeza ko abantu twobahaza Barayumba ubatinza uwayoboye kujyakaza ubanye ijambo kwiri umvuga butumwa wetinza ahantu hamwe ukajya ngo bagutinda hangaha we farisayo kabisoma tubugire gute tukugire gute abafarisayo kuri hano muvuge ngo abaye abafarisayo amenu kuzuza ushekera utoyikosa mutima wake urangiza agenda yawe kosa ina wake critique nani cyo namenye sho materaniro Imana yakukarikiye kwiza kunyura nawe izikomanda izimera kuko umuntu wagiye muri restaurant ukamutangira ku birayi kandi hari watangiriye ku ifu hari watangiriye ku muceri Imana izakufika kugasinzira Imana igakomanda uvuga utuvuga ngo bazo uhere kuraya urinda rino kuko nyiraga yasinzira n'icura uri no kurivuga ukamurifuka kucyo ukamura nari baritaha iwo kwepa ijambo ry'Imana iyo ryaje ari ryawe uzuhunyiza Imana ikaritinza mu mutima w'umuvuga ubutumwa wicura gute ikabimubwira ngo bivuga ukamura nari Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafashishwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
asuko mubona bizamera bite Yesu twakira amwe n'abamarayika bera ahubwo imbabazi zose umuntu aheza mugenzi we iz'Imana zifata ikamusubiza araziboneka nuko nimubare abandi so mu ijuru ngaho nta mbabazi nani dufitiye ahubwo imbabazi wahaye mugenzi wawe iz'Imana zifata ikamusubiza mutabare niba hari umuntu ubitse mu mutima wawe ugize imyaka 20 utaramubabarira niko Imana igufashe nawe kunifasha mugenzi wawe niko Imana igufashe kandi umutima warambwiye ikintu kimwe umutima warambwiye iyo umuntu atangiye kureba gatotsi gatoya kari mu jisho rya mugenzi we yibagiwe ko muri we haryamye mu mugogo nkuzana papa umwana ni bafu bambwira hano so kuranga iyo umuntu atangiye kureba gatotsi gatoya kari mu jisho rya mugenzi we yibagiwe ko muri we haryamye mu mugogo ni nguko ifuso yanje ifite ifuso imodoka y'ifuso uri akaba afite ikinga bikajana mu ibarabara riri mu mukungu zombi bigatumura umukungu njya ufite ifuso ngahita ndega ufite ikinga ikinga ryiwe buryo rihari tumura ivumbi ryinshi okurusha ifuso yanjye iyo umuntu atanga kureba gatatu gatoya kari mu jisho rya mugenzi we yibagiwe ko buryo we haryamye mu mugogo ni ngombwa ifuso yaje yoshana n'ikinga ry'umuvandimwe mu muhanda w'ivumbi hanyuma zombi bigatumura umukungugu ngahita mvuga ngo ikinga rye ngo niryo rihari tumura ivumbi ryinshi okurusha ifuso yaje cyangwa ngo ikinga ryiwe ngo niryo ryatuye ambutiyaje nyinshi okurusha ifuso yaje ifuso yaje ngo ryahitera ambutiyaje ngo ikinga ryiwe ngo niryo ryafunze ibarabara abantu benshi bafite amafuso ariko bazabona amakinga y'abantu murebe amafuso yanyu mureke kureba amakinga y'abantu abantu bafite amafuso ariko bazabona amakinga y'abantu we fuso ariko amafuso arahangaye umuntu uzurega umuntu ugurisha gahunda muratiza muri za haleluya yarabyaye umwana ngaha bazabamurasaka ati nuwangira ati nuwamutunga agineza foto muri kariti weko buriya mugore bazamatera za haleluya ngo kuriya wowe ufite na muri kariti ufite ifuso umuntu ako mama papa umwana musagwira kusura umusatsi amaso umwana wawe kabisa wasalala na mchungaji ngoko na ngoja kabisa papa hapo ngoro wateza haleluya nyinshi wanezere ubateranira kodore mumanure kondo zona abantu benshi baguze ibyirori imiruha ariko ntabwo bigeze bazigurira
baziguriye abandi bakubwira mumeze gute ko muribona bazagenda reba ako kuvuga ngo azohindure yirebe When intungane karage mugomwe iya ndavuga mugomwe bari kwabwiriza mvugo narabaza umuntu uzoja mu ishuri azamura ikiganza baramwihorera mekanisa arabatse timwamumva umuntu uzoja mu ishuri azamura ikiganza baramwihorera ariko umugomwe ari cyangwa baramubwira ngo umuntu uzoja mu ishuri ngo ni wowe ninde ukubwiye ko uzoja batoya Ujamvuze gusaba ufite mikoro kuko ndabona ari wowe uzogenda ati kuko umuntu uhagaze wese yahabwira ataze yamahaza bicaye kandi we yarangije ibintu byose ati kavugaga ngo Imana niza ubizosanga niba hatari ufite mikoro ati n'uzogenda azaba yica abantu bose bakamana wenyine gusa abarozi baraha babatepo ibiki ewe Chacun a sa petite taille quelque part. Yesu Zakayo ngo yari mugufi kandi buri muntu wese agiye ubugufi bwiwe. Niba utazubesha uzukaba nti wishuri. Niba utazuba petite taille quelque part buri muntu wese agira ka petite taille kiwe. Utazawicaga ahubwo ukisa. Uzutera za rero karambirana. Umuntu wese afite akana. Ubundi kwihangana niki? Kwihangana nukuja guhagarara mu kibanza ugategereza umunota wa nyuma utegerereje azahindukiramo kandi ukahagarara unezerewe. Kwihangana nugutegereza umugore wawe umusambanyi ugategereza umugabo wa nyuma azosambana kandi ukamutegereza unezerewe. Abantu wawe umuvuma utahamushira ubanza utahavuga ngo apfe ukaza urusengera gusa ngo Imana izomugarura umutima ugaza hindutse. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abana bakwiye kwihanganira abavyeyi bakwiye kwihanganira abapasiteri bakwiye kwihanganira abaperezida b'amakorali abaperezida b'amakorali bakihanganira abaperezida b'abayumbe abaperezida b'abayumbe cyane bakahanganira abakinama aho niho abaperezida b'abayumbe bihanganira abakecuru kabisa abihanganira abayumbe bihanganira abamama bihanganira kabisa. Habe no kumzona abagabo bose biri kwenda abagore babo kujya babajije ubusa kuko umugore yagize impamvu yo gutaha utaramwirukana arakwihanganira kubera ubaga ito bwawe kujya yatashe mbere utaramwirukana kuko ikintu wamujijije ngo yatinze guteka kandi watinze kuzana ifaranga zo guhaha suko Cuma bana. Bwana Yesu asifiwe. Muri bose yihanganira mugenzi we amwunganira mu bene nyunganizi. Umugabo azirukana madamu ngo yatinze guteka yatinze kuzana ifaranga zo guhaha ngo wewe wamutinda guteka ateka gatatu watwaye ikofi watwaye nikashe yose ateka gute. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mama nikaho iryo jambo niryo bumvishe cyane. Bari. Ijambo ry'Imana ryerekana ko umuntu Imana yabitsemo isezerano rizahinduka umugisha nuko azabura amahoro kubera ko hari abandi babuze amahoro. Tugaseke abandi bababaye uzahinduka ibitwenge uzabahaye bariye. Turi umucyo turi imbaraga z'abatuye isi ku buryo ahantu hose bahabarira uri impamvu y'ibitwenge by'amarira y'abantu bicaye uri impamvu y'umunezero Imana yarakuzanye uzohinduka umunezero muri famiye yanyu. Tukwiye kuba umusugi tukwiye kuba umusumari uwo mwana ukwiye kuba impamvu z'umunezero bakubona bagaseka bakubona bakanezerwa tubakwiye kukubona ngo bikorera amaboko ngo barire ngo bahekenya amenyo ngo bagire agahinda bakwiye kukubona bakanezerwa kwiye kubura amahoro. Iyo niba hari umupfakazi wanyu ugowe ukarizwa nuko hayarira wabona yambaye nabi ukarizwa nuko yambaye nabi ugashaka uburyo wokemura. Imana yakuremye igisubizo cy'imiryango yakuremye igisubizo cy'itorero yakuremye igisubizo cy'ikibazo cyose kiri mu isi ukwiye guhinduka igisubizo cy'ibibazo byose Imana
ihashaka gukemura muri iki gihe. Kabiri, ukwiye kuba ubuzima bwishimira isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi. Ukwiye kuba ubuzima buri terekore ku isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi. Hari abantu benshi basenze Imana igihe kirekire, Imana ngo baheze amafaranga kuko ari bari bakeneye, bazinukwa igitaramo, bazinukwa amahombi, bazinukwa byose. Imana iguhaye umugisha si impamvu yo kuyivaho, impamvu yo kuyigumaho. Ukwiye kuba ubuzima bwishimira isoko y'intsinzi cyane kurusha kwishimira intsinzi ubwayo. Ukwiye kuba ubuzima bufasha cyane ku Mana kurusha ibyo Imana yaguhaye. Kandi hano ubwo Imana itobiguha, icyo yaguhaye kiruta ibindi, yaguhaye agakiza ku buntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tube ubuzima buhora bwishimira Imana, buyinezererwa, tuyinezererwa twariye, tuyinezererwe tutariye, tuyinezererwe twambaye, tuyinezererwe twambaye ubusa, tunezererwe Imana isoko y'intsinzi yacu igororota ku musaraba kurusha ibindi byose igenda iduheza. Abana, abagabo, inshuti n'abavandimwe, ibyo bintu byose ndabutwa n'agakiza. Agakiza Imana yaguhaye karuta ibindi byose. Iyo ni impamvu ikomeye yo guhora wishimira isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi. Umwana umwe yabwiye se, uramuheza umugabane ngo yigendere. Abantu benshi niko bose bagabwira Imana, Mana pezi faranga nigendere. Imana yazimuhereza kamasaba. Hari ikintu pastor avuze ngo gikomeye, aravuze ngo ageze hano ntigeze asambana muri inkambi kugeza uyu munsi. Ariko hari abagabo benshi nakaho umubwira ati ngwino nawe urivuge. Abo kabaga ati itonde ntabwo ndareka reka. Reka tubaye twakoze kabare. Amurumza ngo umugore umwegeza kuza kwa pastor mubwira pastor atwase. Choka mzara, ntiwore mkundu dukenda kandi tukakumva mu kanisa tukabamo. Batubigeze batata. Batizamba umugabo ni ingi kanisa kuntaka mesa. Tinarebe ukundaza bameze mu rugo. Ngaba wewe za ibishotsi mu rugo dukebera akazu kacu. Uko mu kanisa saba mwiza. Yage mu nzu gusa isura yiwe ni bizwe tetrani mu kabiri. Ahora mu kabiri gusa. Arigeze mu kanisa zasha. Ngaba wewe bana dukebera gato. None tukumenya. Mushendo umuntu abayisiga amavuta inani yasho, akisiga kombotora, akisiga nani sleeping baby, akama kumakuma mubi gusa tache. Mama yemutu. Mugoroke mwese na rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tubaye ubuzima bwishimira isoko y'intsinzi kurusha kwishimira intsinzi. Haleluya. Amen. Tagata. Nukuba ubuzima budacika intege kabona nubwo ibicandege bisa naho bitugushimaraga. Ukwiye kuba ubuzima budacika intege kabone nubwo ibicandege bisa naho bitugushimaraga. Ukwiye kuba ubuzima budacika intege kabone nubwo ibiguca intege bisa ngaho Dawidi amaze kuja gutabara bene kugamba ngo yabasanze ngo ngande bakuru ikibazo gihari ngo babwira ko agiye gukemura ikibazo. Bakuru biwe nibo bari bakuru nyine basa naho bamurushije imbaraga gapfa. Ngo baramuga ati turakuza gasuzuro kaho. Ariko babanye igisubizo cyabo batazi ko ari cyo gisubizo. Kandi ubuzima bwa Dawidi bushize harimo ahantu twaba tuganira n'abana impamvu ibintu umunani dushaka kwigira ku buzima bwa Dawidi. Kimwe muri byo nuguhinduka isoko imana inzara n'inyota bakuru bawe, ariko ntuhekeraho ugahinduka n'indirimbo y'amashimwe y'ubwoko bw'Isiraheli. Yabanje kugaburira abakuru be ngo kirangize, tiyavuga ngo reka mpekere kuri famille. Aravuga ati se none ubwoko bwose bafite ikibazo cyane batemisha gore ati national gikemura. Naza ngo kugaburira abakuru banje data yari yambaye ibyo kuri, ariko simpekeraho. Tuye gutera intambwe kava hano kajana. Abantu banyuzwe no gukemura ibibazo byo mu miryango yabo, ariko ntibatera intambwe ngo batangire kuba indirimbo. Cyo tuma abagore birivuga ngo abagore ngo bararirimba ngo Sawuli yishe, ariko Dawidi we isura niyo kuvuga n'iki kuri Dawidi. Dawidi ise bamaze
bakavuga ko bagomba kwimika umwe mu bana mu bavandimwe be bagomba kuba umwami. Ngo ahageze wari waje kubimika ngo abwira ise wa Dawidi niwe Yese. Barambwira ati zana abana bawe bose Imana yantumye no kwimikisha amavuta kuzaba umwami. Ngo azana abana bose ntiyazana Dawidi. Yamukwita amaso bati yitahe ni umwami kabisa. Ariko kwa mwengera Imana ikamubwira ati igirayo bose arabati ndababana bose ati ntawundi ati cyakora hari akandi kana kari mu ntara batizana ko kana nako twarera kagituruka hariya. Mu buzima bwa Dawidi ise yari afite abana akagira n'akana. Mu buzima bw'umutima wose yari afite abana akagira Imana ikagira utwana n'umwana. Tangabise ise ariko bati abana bose ngaba bati cyakora hari akana. Imana ikavuga ati ngutu twana twose bati cyakora hari umwana. Hari igihe mu buzima bwacu bazamubwira ati ngutu twana hano ariko Imana ikavuga ngo nguyu mwana. Tugatinda ku magambo abantu bazakuvuga ukuzutinda ku Imana yakuvuzeho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bose kwigisha n'umuvandimwe muri Epeshere ubushize mu gatatu bibutse ikintu kimwe Imana yakoze gihambaye. Bwana Yesu asifiwe. Abo tukiri kumwe muvuga ngo amen. Mama numugorora avukana n'umukecuru ahangaha. Yagazaye ibigori bijera. Kaza ibigori bimwe akabijana mu kanisa bimeze neza bitari muri byiyo. Ikindi kiza gisigaye cyabari cyabuze. Ibindi byariho n'inyoni no gutora twebwe abana basigaye. Nta kibazo. Ko ikigori cyabuze bitandukanye no ko ikigori cy'abana. Twe mu gutera muzika vumbaguza. Icyabuze bakagitaka kigatukura ku ruhande. Hanyuma mukecuru akavuga ngo bana ikigori ni cyaso. Warebe ikigori kamuhamuka. Kubera ko hari ijambo mukecuru yakivuzeho. Ijambo rya mukecuru rikaba rikomeza ikigori tikibi ikigori ukamubona muzehe. Warebe ikigori gutya ukamubona muzehe. Tugi ubikora urashiganya ngo niyo muzehe. Uvuga ngo iyo gikoraga bavuga ati sawa niteguye inkoni n'amajido ya muzehe. Kubera ijambo rya mama ryakomeje ikigori. None ijambo ry'Imana yavuze ku buzima bwacu niyo ryoshe ku ijambo rya mama. Niba ijambo rya mama ryarakomeje ibigori, ijambo ry'Imana ryakomeje ubuzima bwacu bingana iki? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habe n'ubu iyo bacunze ubuzima akabwira abantu ngo bana ubu n'ubugari bwa papa. Ukokera ni papa aho ngaho. Ntabwo korosinga. Uzeha. Kurushane mukareba n'isoko ya gatanu akamagura umwana wose akamagura amasabune k'abantu cyangwa no niposhoka abagore bahinze abaze nyankera we usabune bati ngo reka hanyura bamucishemo waje guhinga nahinguka ngo yoge atahe yashaka kuramo igitambara bakamucishamo arasura agashira igitambara gahejuru akirirwa hinga kumugoroba yasabuna bamucishije gamo akanyuraga mu ruzi akivagira gataha akibana yadukuye kure banguye kure umwijima gushira bana yadukuye kumucisha nabo hari umuntu ugicisha abandi sabuna zarabonetse gaje uba mucisha Chimaza abahungu babonga bose nico abagabo bagiye kumusitari nico ufite urubanza bene uriye gusaba kwambara neza akatwagiraga n'umwe
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tugeri bana muki. Haleluya. Welcome. Harigihe urane nambara ugahura n'ibigucana intege bisa naho bikuremerereye bisa naho bikurusha imbaraga ariko kubera ubwiza kubera ingororano bire yavuze ngo kubera ingororano ngo Mose yarebaga imbere ye tigeze ko bireba ubwiza warebe n'ubutunzi bwo muri Egiputa wese kuja kurengana n'ubwoko bwawe hari igihe duca intege bisa naho biremereye ubuzima bwacu ariko kubera gutunga Yesu Kristo tuzobitinyuka kandi tuzobera kure mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kimenyetso cya kane ntabwo tuza gusoza ni ukunyura mu nzira idasanzwe kubera impamvu y'uko Imana ishaka kuguhindura umuntu udasanzwe. Kunyura mu nzira idasanzwe kubera impamvu y'uko Imana yenda kuguhindura umuntu udasanzwe. Imana izayemera kukunyuza mu nzira idasanzwe kubera ko yenda kuguhindura umuntu udasanzwe. Imana ikunyujije mu butayu ikakunyuza mu nzara ibihaye kwigisha uburibwe bw'inzara bw'iyuso w'ubuhanzi ngo uzomenya abashoje icyo bakorera. Ntabwo Imana izituma umuntu wayasoza kugira ngo imuhaze cyane ibihaye muheza amasomo kugira ngo Imana izomuhaze azohinduka impamvu yo guseka kw'abashoje. Haleluya. Imana yatumye unyura mu butayu nukugira ngo Imana imusi zo kuza muri Kanani uzibuka abantu bari mu butayu. Imana ikushage hanze kugira ngo uzibuka basigaye mu kambi. Abantu mururayeho muzotwibuke basigaye hamagara ukandika ukama bamwe batugiye mu madeni usigaye umuhamagara akabasa kaho Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi buri wese agira inzira y'Imana yamugeneye. Amen. Imana yanyujije Dawidi mu ntama inyuza umunyuzuye ariko Yosefu yamunyujije muri za gereza no gufatwa ku ngufu abo mwana. Amen. Imana isinyuza mu bintu bikomeye kubera ko yenda kuguhindura umuntu ukomeye. Iyi kunyujije mu zengu tayo y'amahwa y'inzitane kugira ngo isoko y'izina risumba yandi. Kuri Pasika muri Fosco twazo tubaganiriza ijambo ry'Imana rivuga ngo impamvu icumi zatumye Kristo ahabwa izina risumba yandi mazina nuko yemeye gusa n'utakaza ibyo yarasanga kugira ngo azahabwe irindi kandi iryo yahawe n'iryo yarasangana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ari neza kinezeza Yesu yogeje abigishwa b'ibirenge kandi abantu yogeje niwe bagombaga kumuhuza. Kimwe mu bintu zahaye Yesu Kristo iza risumba yandi mazina yose nuko yomeye kwoza abagombaga kumuhuza ibirenge. Ubundi kwicisha bugufi reka ndangiriza kuri aho ngaho. Kwicisha bugufi nukwemera gutakariza icubahiro imbere yabo kirusha. Nukwemera guheza intebe abagombaga kwiguha. Nukwemera kwicaza abagombaga kukwicaza. Kwishira hejuru byo niki? Bibiliya ivuga ko Satani yahoze ari umumarayika w'umucyo. Nibyo? Yahoze ari umumarayika w'umucyo. Kandi uwo mumarayika Imana niyo yamuhaye. Sibyo? Imana imweza gutwara umucyo. Ngo arangize Satani ntigeze yiba yasambanye. Ashaka gufata umwanya w'uwamuhaye umwanya. Ashaka gutakaza umwanya w'umumarayika w'umucyo ngo afate umwanya w'Imana kandi Imana ariyo yamuhaye wa mwanya afite. Hanyuma ahita atakaza umwanya yari afite kandi ntiyafata umwanya ariko aharanira ahita afata umwanya atigeze ateganya. Kwishira hejuru rero ni iki? Kwishira hejuru ni ugutakaza umwanya wari usanganwe ushaka guharanira umwanya utazigera ubona ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Kwishira hejuru ni ugutakaza umwanya wari usanganwe ushaka guharanira umwanya utazigera ubona ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Nawe abamarayika
Abamarayika bose bakurikiye Satani muri ya rebeli nibo bahindutse amapepo, nibo bahindutse amadayimoni, nibo wa mbere kwa kabiri kwa gatatu yiwe nabi umugore we kubise nuko Yesu baramukurana mu ijoro rimwe yamuranishijwe n'abacamanza benshi bamuburaho impamvu ariko biranga kubera abantu bavuze bati nuko nta kundi bamikoreza umusaraba bari bamubangiye ikamba ry'amahwa ry'ibisumari barayinjiza ikazigana ku bwonko kiri imbere kazihura baramukubita Yesu bamubangiye ingata y'ibisumari kandi bari bamukubise izankoni zari zifite amakroshe bamukubise inyama ingoni zifite amashanyarazi akubita mu mubiri wa Yesu bashanyaguritse ubundi umuntu muzima agira litiro zitanu z'amaraso bari bamukubise yari yavuye litiro 3 n'igice asigara nyuma n'igice niyo mpamvu yagize isereri yikubita hasi hanyuma bamukoreza umusaraba upima hafi 100 yagomba kugenda ibirometero 4 yikoreye uwo musaraba n'iyenya yagata hanyuma haza kuboneka umuntu wamutwaza umusaraba kubera gusokunda Yesu aravuga ati ndagutwaza akwe mwataye mutwazanye nyabo mfashanye hanyuma inshuti yiwe wabundi ngo mutiziva ngo baramushingura icyo nari ngiye kuvuga cyanyuma amaze kumushingura Yesu kuko yari yarababwiye ko azozuka bagira imbuga nyine ko azozuka ati kandi uyu muntu azozuka imbaraga ibyo yavuze azozuka tu baba tuzoguhamba tuzozuka tuzokora igitangaza wamushiramo wamushiramo ati mushika muri hejuru shabu muhome ati muhome mukubite hejuru bashizeho so ako bareba batisima arige yozo baragara yiga mushaka abasekere bize muri iki gihugu mubaheze blendesha baba bari ndanga Yesu nagira ngo pfa agiye kuzuka azama musheringira hasi no hejuru ubatoye abasirikare babushizeho hejuru ya kaburimbo bashizeho n'abasirikare bize wamana nabyo barabataya ibintu nabyo yozo binyura abasirikare bosinzira batumushake ibuye ripima toni 2 n'igice mushire hejuru cyakiwe cyari hejuru cyapima gatoni 2 n'igice bamakiza yakabaye ngo zazuka abashika abasirikare acike nani kaburimbo acike na nini buye ripima toni 2 n'igice ati mumwihorera nazuka bazomureke ako ngo hagere mu gitondo mukerera gucumwe mule kaburini Yesu kazikwa alifunikwa na giza kubwa kwa siku ya 3 Bwana kafufuka walinda kaburi waliogopa walikiri kwamba Yesu hai walikiri kwamba Yesu hai shangilieni Yesu amefufuka malaika mbona unasoma malaika ngoyi aviringiza shakiwe kandi mutu warangwi uri malaika tiya shakati yakomeretse kandi yigiza yo gusomsha yigiza yo gucyosha uya tiyagize imvura ngo bazo bamotse kandi yagira ushi Yesu yamazuka wazuka basikana ate batigwa mu barazutsa bataho batutaha batangiye kumweza babaye faranga batimukavuga batisako ntakunda ariko ico mumenya Yesu gusaho yazutse ntakundi ibi muri moni nani gusa Yesu yavuze kare aho umugabo yatanyashyize kutabusha ukazungura kamaze kudara uzinduka no wambaranya atewe no zuvuga menshi nakubwiye ibitaro tuvuga no yituru okabyana akazi gakashise akazi gaje digare ati dusubira yo bamwe atuka ujya tumureba ngo wa aragaya ati nukuri bati pi amagara ina senga bati mutumenye akazi kashize umugabo ari hano wa mugabo ntaheruka yasanzuka yazutse ari komanda yazamuye paradizo abera bose babe bazutse imuriro watse Yesu nje batari Yesu arazuka we Yesu arazutse haleluya Bwana sifiwe. Amen. Yesu azuka ari komanda ariyerekana za Yerusalemu itoko abantu barashangiria Yesu. Yesu yazutse. Mule kaburini Yesu kazikwa alifunikwa na giza kubwa kwa siku ya 3 Bwana kafufuka walinda kaburi waliogopa walikiri kwamba Yesu yuhai
walikiri kwamba Yesu hai. Shangili mzamuni gazeti. Yesu amefufuka mule kaburini. Yesu kazikwa, alifunikwa na giza kubwa. Kwa siku ya tatu Bwana kafufuka, alina kaburi waliogopa. Alikiri kwamba Yesu yu hai, walikiri kwamba Yesu yu hai. Shangilieni, Yesu amefufuka. Shangilieni, Yesu Yesu yarazutse. Urufatiro rw'abizera, urufatiro rw'ubutumwa bwiza. Yesu no kuva mu mfu. Haleluya Mwenyezi Mungu. Iri ni tangiriro y'umunezero wanjye, aho ndi umutwaro wavuye ku mugongo. Ashima umusaraba, ashima y'amaziza, ariko cyane cyane ashima umwami Yesu. Iri ni tangiriro y'umunezero wanjye, aho ndi umutwaro wavuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima y'amaziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yigeze gushaka afite imyaka 24 ngo abare gushakashaka n'umugabo w'umwongereza aje mu Bwongereza bazana n'umwana w'umukobwa bagize imyaka 4 babyaranye. Umugore n'umugabo baravuga bari baje gutembera baje kuri pisine ngo bagenda baratembera barajya barahaga bamaze guhaga umugabo ngende muri pisine yumva ijwi ry'umwana wabiri umuhengeri baravuga ngo reka turebe umwana ngo mutaba ariko ataraga muri pisine we yaratoje umugore bakamubwira ngo ndumugabo wawe ariko aho undi mugabo witwa Yesu Kristo umwana w'Imana nzobambare ufite umugabo ndari ufite umugabo nusumba umugabo wekera muri pisine barapfuye apana n'abana bamwe barakubitika abamwe barasubiye muri Amerika barangize akubitika bagize pisine atajya mu umwana warasenga mu karere umugabo mwene wacu na pastor usinzi swakidebe yaravuze basengesho mu karere muri kuri matematike muri zuba kwa abanyeshuri benshi ariko ngo yashoboye wafite ubushobozi bwo gushobora za SM éducation civique et morale, éducation à la vie, géographie, histoire, zose hasi down amasengesho mu karere kuri matematike izi kunokorera abanyeshuri benshi ariko warashoboye ayandi yose akubita hasi. Sengesho mu karere mathématique sacrée. Mugabo bagize imisine wararira Imana bakabwira Imana ngo ma umugabo wawe atarapfa yari yaravuye ngo umugabo wawe ariko bawo umurenze none ni umugabo wanje akazagaburira kanya gahanga none kandi umuruta n'ugutemaye ndibariza ungirira neza ukaba warasenga mu karere warazuka babiri umwana barasigara wasoke ngo arebe ko hari icyo aramutwogura bakamubwira neza bakamuzanira kare wasoke bakicira mu rupangu ngo isase y'uruzi zo kurya waritero wahibuke ngo n'indi mu mafaranga mu rupangu
Mwisha hanyuma barajya barahaga bari guhaga ayi nibiri aravuga ngo wijwe imbere y'Imana ufite umuntu umugira wabakazi wijuru imbere y'Imana ufite umuntu umugira ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo ziyuko izina ryaje ryanditse ku mutima we ubwo mufite we arahimidwa umusaruro w'indirimbo n'amasengesho yo mukerera inyungu dukora mu ndirimbo n'amasengesho yo mukerera ngo Paulo nasira ko bareza guco mubararira kandi barasenga ngo izindi boze zari amasengesho yo mukerera ntagira gutyaje azayindika abe n'urugendo wa mukerera abaje hari takinba kinuza mutambuka uzo mutambuka ni mwana abanyeshuri batanga kugerera amasengesho mukerera zanibasa ndi gute biriko ngwere bari nzokane barasenga bizindi boze n'umuntu ese bari bari kumwe uguma ukamu bumvise ukundi kureze ku amasengesho mukerera azayindika amen umugore umwe w'umunyarwandakazi yagize imyaka 18 atabyara ajya gusenga ku musozi witwa Kanyarira azasenga baravuga mu Mana mbeze umwana baza bamubwira ngo nguhaye umwana buce gitondo ajya gusenga bakazamuka gitondo yagiye kwa gatanu gusenga mu Mana nyabona ndumva umwana nyakiri umwana ishize umwana bati nguhaye umwana w'umuhungu ubuce gitondo kare kare azivuga wasanga umugore yasaze iti mama abakaza nabuze umuka wera niko mkemeye basa aravuga ati tode mama wagize troba kabisa turatwita ubizimya kishuno ati papa pastor uruka makuke niri wahanesho imana ibwira kumva imana kandi ubana none rero gusengana bakazana ayibana ariko wowe ufite abakazana ufite abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'akanyera zose amavi yawe ubundi amavi y'umukristo wese akaza akoreramo ubutaka bwaho ukorera ayo mavi yawe bigoye kumenyana icumba uraramo ayo mavi yawe bakwiye kumenyana n'igitaka kiba mu cyumba cyawe sawa yo mu wawe bikwiye kumenyana kubera gupfukama mu icyo nyinshi abatanga gusengera mu Mana ngo bakazana ngo bazobuze umuka we so twaruzanye imboga mu izina rya Yesu akwana badafite kumizera pastor batwemwe nabo dufite cyo twasenga iwe kandi gusengera batarado none umuntu wari imyaka 18 Imana yaremubwiye ko azobona umwana taratwita umwana kere muvuyeho kere yamuhawe kasengera abana bazozana abandi babaragiye mu mutwe tubasigana gusa Bwana Yesu asifiwe. Uwo mugore baramubishe aba umuntu wawe neza uyu mugore n'uyu mugabo ufite icyacumi mu murima yakubita igisoro cya mbere icyacumi agashyiraho logo y'ikanisa abakubitaho kashe y'ikanisa muzobareke bombi kandi abantu bayibaze umuntu utuma haba gutera imbere buri munsi azobeka gute umuntu wafusengera bakazana biwe ataragira umwana kubera ngo bakazana bazoza bati karabera kuri maga mu ijuru karamuritinga mu bwanyu
aha nawe ufite inzu basengera. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Birizi ivuga muri Yohana ibice 4:23 ngo nukugerekeranya kandi kirasohoye ubwo basengera data bamusengera he mukuri no mumuka ngo abo ngabo nibo data ashaka ko ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana irashaka gusenga ariko irashaka gusengera muri Gerizo mu biti 9 Kanyarira Prayer Mountain. Irashaka gusengera, irashaka gusengera mukuri no mumuka. Nukuvuga mukuri n'umwuka nicyo cyumba nyakuri Imana ishaka ko dusengeramo. Nawe ahandi hose nukuvuga ngo Imana isi yose yarayikiranuye ihindura icyumba cy'amasengesho fa kuri mukuri no mumuka. Ahantu hose umuntu ari akaba ari mukuri no mumuka mu cyumba cy'amahoro. Habe nubwo uri muri dushe ukaba uri mukuri ukaba uri no mumuka uri mu cyumba nyakuri Imana ishaka gusengera. Ntabwo bisaba gutega itike ubuvana muri gushaka icyumba ya ahantu hose uruha ucumba. Habe n'umugore habe uziko iyo umugore ahacumba umutsima akaba hamara gusenga abagiye kugabura ibyo kurya bibiri, abagiye kugabura ibyo kurya by'umubiri umutsima ariko yashizemo dose spirituelle, abana bazakira ubugingo bagakira n'umubiri. Nicyo gituma Satani yakwibize ibyishimo zo gucuza mu bikoni. Abagore benshi Satani yabize ibyishimo zo mu bikoni ariko umugore wahacumba umwuka akaza guhindura avuga ngo ibyishimo ufite bikesha amaraso yose n'amazi akabaja mu mwuka. Umwana yari yagufite umutsima akaba rero umubiri wawe akaba mwenda meza. Satani yawe umugore utari kwasi mu gikoni bene kuko upfa. Iyo umudamu akajya kunezererwa mu gikoni azavuga ati karabanya ariko ndafatira umutsima none barahanye ukonye pi ifu yabo barayifasha bayituye Imana nyine yagiye iranyazwe nayo. Usenge mu gikoni muri izina rya Yesu. Hari umugabo uzi iyo abana biwe bagiye ku ishuri ya Kigali, umwere wawe ni umugabo. Iyo abana bagiye ku ishuri mu gitondo kare azama banambika ibiganza. Mana mu izina rya Yesu. Amanota ariko nibahura n'umwarimu mu itabi tibakamwigana bazofata ubwenge gusa bw'imibare itabi barireke. Kuko aziko mu barimu haraba mu itabi harimo abasambaye. Umwana umwe bari umwarimu umwe ngo kugondamye umugongo yerera kwa inyonje. None umwarimu akagwajira akazayandika uzi. None umwana ashiye mu rugo atangira gusa n'urwaye. Akaenda kwandika kama ipanga akakuja mwarimu za ipanga. Umwana wangu tuzageze nti. Ati mwarimu yagize ukiri wazandika neza. Abana bagiye ku ishuri nuko basengera batozana inyonjo z'abarimu batozana itabi bakanga n'ubwenge gusa bw'amasomo itabi barekere bene cyo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kimenyetso cya gatanu nuko abantu batakumva kubera ibyo wumvishije muri advance batarumva. Vuze uti nukuba hari ibyo wumvishije mbere yuko abandi bazumva abantu bakagwagira kuko hari icyo wamenye bo bataramenya. Nukubira uti kuba ubuzima butumvwa n'abantu kubera ibyo wumvise batarumva. Barangiza basobanura iki kintu bukeya hanyuma nsoza. Uvuge ngo amen. Amen. Vuga haleluya. Twiga mu ishuri risanzwe akaza ubwo umwarimu aza atateguye interrogation. Atababwiye ngo ejo muzokora interrogation. Umwarimu yije gutya akavuga ngo prenez un bout de papier, nous avons interrogation de maths. 4 questions, logarithme, équation du second degré, b carré moins 4ac. Cherchons la valeur de 1, de x et xb. Remplaçons chaque terme par sa valeur. Équation de Dox. Équilibrée. Première équation égale à la deuxième membre. Ni wale kene atumbuse. Mbuye mwanene. Bwana sifiwe. Yarangiza kamavuga ati umufata akaratasi gato dukora interrogation. None umunyeshuri w'umuhanga yahoraga yiteguye gukora interrogation nubwo batababwiye ko yifite. Iwe kera kabasha mikaratasi kera amazina ya Karishemari kera c'est première question. Réponse R entre parenthèses. Réponse numéro 1. Abandi nyuma y'ifu
iyo bakoze inama bakwiye intervention ngo tuyange ngo ntiya duteguje naho uyu nguyu kubera ko aba yiteguye iwe ari muri avance afite ibyo bumva batumva ayirutse ikibazo iteka ryose iyo uri muri avance y'ibyo wumvishije ziza abatarazumva uhinduka sujet de critique wako ngo tuyange ngo intervention ntiya tubwiye ngo kwanza ngo kwanza ngo ipreme kasho ngo tiyumvikana neza ngo tutwayize umwana kere yabitoye masika Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umutima ugeze kumbwira ko amaso umuntu arebesha Goliath ngo neza muhesha kumenya utwara kugwanisha. Ingabo za Sauli zarebaga Goliath zikamubona umuntu ukomeye zigitwaza imbunda karundura. Ariko Dawidi wamwitegereza amaso y'umwuka abona n'umuntu utarakebwe. Kera abantu bakazushaka mu guteranya k'abana babiri ukamubwira ngo kubita hano ngo kubita hano ngo nyishura. Niko buriya Dawidi yagize hamwe na nani. Yabwiye Imana ati Mana kubitaha Goliath kubita. Ale monyishuka sasa. Agana kuwaga ico bita catalyseur. Catalyseur est un élément qui active une réaction. Numuyaga wanyuze mu ndare bakubite n'ikibiriti. Ukanyura ngo gusa ariko utambuka umuyaga ntuzusha. Uzunyura mu somera ngo hwi ukamukomeza. Indare gasigari bura n'ibibazo. Yo catalyseur. Dawidi yana catalyse. Yaktive gusa réaction. Ibintu bisigara biba yangiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bakurume na Sauli n'ingabo baba baramurebaga bakabona n'igihangane n'umusozi bakitwaza imbunda zikomeye ariko umusozi umwana umutoya wari uzi gusenga Imana wari wizeye Imana aba muri avance bituma basije de critique muri benese bakavuga tuzagayo kawe ugiye gupfa data zo tugaye biki na biki naho kere yamaze kureba apeza ashira ku muzani agashira Goliath hano agashimana bakavuga kipeza combien de kilos umuntu upima ibiro byinshi ni umuzani kwamanukira he areba abatuyunguye wagera udushumu n'amashumu ariko nje ndagutera mu izina ry'Imana ya Israeli basuzuye bakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Bimwe mu bintu nkunda by'Imana murakuririmba. Kandi bikoze kuva kera nkiri muto ndacyabikunda. Rero ntabwo nje kubwiriza ntabwo nje kuganira kuko ikiganiro ntanga n'ikiganiro gisa nkaho kijya mu bintu byitwa kwigisha. Ariko nagira ngo mbabwire ibintu byitwa imbaraga cyangwa se power cyangwa se ububasha. Ndabivuga gusa ariko simbisobanura cyane. Ejo nimubona umuntu azabisobanura. Ububasha turimo mu mwanya w'isoko y'umugisha. Isoko y'umugisha amasoko aba ari menshi ubundi kandi ibintu abantu bashobora gukora ni byinshi biba bitandukanye, ariko gukora ikintu ukabera undi muntu umugisha bitandukanye no gukora ikintu gisanzwe. Ubundi topike jewe naganiriyeho cyangwa se yambanyeho narindi kugira ngo muze kuganira namwe hano ni cyitwa umuryango, family, isi yose. Hanyuma ibigize umuryango, icyambere umuryango witwa ijuru rito, icya kabiri umuryango ni Edeni, icya gatatu umuryango ni Yerusalemu nshya. Murakurikije ntabwo nubisobanura ariko nagira ngo mbabwire ibyo byose. Hanyuma ikindi kiri inyuma hepfo ni ingorane umuryango uhora nazo, nibyo bituma abantu babana mu gihe bidagishoboka. Nizo ngingo wenda hashobora kuzavuga hejuru nibona umwanya ariko nagira ngo mbabwire no ububasha mu soko ntabwo kuze hariya. Abantu iyo babana baba bafite ibyo bagomba gufashanya kubera ko buri umwe afasha mugenzi we. Muvuze ko amagambo y'Imana avuze ngo buri muntu wese akore icyo ashoboye kugira ngo yunganire mugenzi we. Ububasha rero burimo ibice bibiri.
hari ububasha abantu bose mu muryango buri muntu ku ruhande rwe. Ndafatwa cyane mwana wanje nubona ngo isi gukomeye amashi uzi ibihubuke ngo byabihe wagize gute wabayeho nta muntu ukuzi nta ubuhayambu nta ukwandikira. Umukecuru umwe ubu nyine afite abana muri Amerika simuvuga izina nigeze kumuvuga ndagira ngo ikindi gihe naramuhamagaye ngo mare kumuhamagara aranezerwa mu cyo gusoza ikiganiro inshuti y'abana be arambwira ngo mwana wanje urakoze kumuhamagaye ngo umuriro wanje ukaba wagendutse utapfuye ubusa ati kuko hari igihe nzasharija zacajinga umuriro ukarinda ushira nta muntu umpamagaye nkababara none ubwo umpamagaye uyu muriro uragendutse. Ubu nyine afite abana muri Amerika birashoboka ko azamuhamagara buri munsi. Nawe wabaye mu bihe telefone yawe wabayeho ntawe uzi guhamagara ntawe ukuzi nta no guhayamba muri mwibarabara mugahura ndibakumenye ariko ngo nubona ugeze muri bya bihe byiza twita byiza zo gusubizwa uramenye utazibagirwa bya bihe wabayeho nta n'umuntu ukuzi. Sema haleluya. Ahubwo ngo uzosubona ugeze muri ibyo bihe uzuhindura isengesho uryerekeze ngo no wagize gute Bono mubihana y'abarya bose bandagaye batarabona ubutabazi. Murasubiramo gato hanyuma dusenga Imana mwicare hasi ariko Imana ibaho umugisha. Iyi worship team Imana ibahezagire. Uyu mwana yafashije mu gitondo umva ndanezerewe. Kubera ko turi mu giterane cyo kuba isoko y'umugisha nanje hari ico nza gukora kubwo uyu mwana turakuvugana nawe rwose yafashije kuva mu gitondo muri Bethlehem hajya witwa nde nibigena kwatuyeho umugisha nk'umukozi w'Imana uzagira ubuzima bwiza mu buzima bwawe bwose uzabe mu buzima butababara uzabe mu buzima bunezerewe. Igihe cyawe nicyagera cyo kubaka Imana izaguha umugabo uzaguhanagura agahinda kose n'umubabaro n'ibihe byose waraciye muri kubasha. Imana izaguha abana bazagukomokaho abahungu n'abakobwa izaguha imbaraga zo gupagasa no gukora no kugera ku iterambere uzaba umuntu udasanzwe uzaba inyenyeri mu buzima bwawe bwose. Hari uwo biteye ishari akanwa kabungeri ubundi nico kahawe no guhanura gusa. Garuka buse turirimbe gutyo n'abandi babishoboye muhaguruke kwigitaramo kigeze kure iriya kure. Imana ishimwe rwose. Uza turewe
ijambo rivuga ngo umuntu wese anezeza mugenzi we, kandi nyuma yo kumunezeza ngo amubere inyunganizi, amushigikire. Niki ukora muri uyu mugoroba kugira ngo unezeze mugenzi wawe? Haleluya. Niki ukora muri iki gihe kugira ngo unezeze ababanyi, abaturanyi, abo musengana, abungeri, abakristo, umuryango wawe? Hari icyo ukora ukabanezeza, kandi hari icyo ukora ukababera inyunganizi. Haleluya. Mu ndego y'iri jambo tuhaye twiga ko turiga ijambo ryo kubera abandi, kuba wowe ukaba umuyoboro w'isoko y'umugisha. Kandi abantu benshi bazi ngo guhabwa niko gukomeye kuruta gutanga, ariko twaraye tubabwiye ngo iteka ryose ukuboko gutanga guhora kuri hejuru ukuboko kwakira. Ni shefu. Haleluya. Uyu mugoroba ndabifuriza gutekereza ibyo dukwiye gukora kugira ngo tube umuyoboro w'isoko y'umugisha mu bandi. Baraye batwigishije baratubwira ngo inshuti ngo zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ngiryo ijambo ryanyomoye ibintu zose nagiraga mu mutima. Umva naje no kwitura umuntu nabi yangiriye utaranyitayo nkamwirengagiza. Ngongwe kuri iri jambo, niryo jambo ngira mu buzima, niryo mu Migani 17:17. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nimba uriho kugira ngo urengere abandi, uriho kugira ngo unezeze abandi, uriho kugira ngo uvuge abandi neza, uriho kugira ngo wambike abandi. Ubundi Imana ndizi imyenda twebwe twambaye. Ntabwo Imana izi ngo ndaberewe cyangwa simberewe, ahubwo Imana ireba uwo nambitse. Iyo aberewe, Imana izivuga ngo voila, ngo uyu mwana wanje araberewe. Ariko jewe niyambitse, byo ni bitoya cyane. Uyu mugoroba turabifuriza umuntu wese kunezeza mugenzi we no kumubera inyunganizi. Imana ibamugisha. Amen. Kugira ngo ducungure umwanya, reka dusaba abayumbe batambuke hano nabo tubaheze babe nk'abasirimba mu mwanya muto twakira.
Bisa kandi ubarikiwe uzabigereho. Mwuka niko wabwiye. Umugore wiwe Iyo kazoyitanga $100 neza. umugore ari muri protocol. Sawa. Kandi basengere. Sengera vision ya family. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Shinikaliwe. Ni wowe uzurangiza inzozi. Elazamine etere Warangiza costa. ukazagura mu mbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Romeniza sole etere kore. Iningini weza veya Samaya kashimaya afle. Proshemenika veya. Miryango y'uguke kubwiwe. Imbaraga z'Imana ziri mu muryango. Inzozi zawe Ugirira neza. Wowe mana we. Bagurira imigambi n'ishosi. Aushaka kuzamuka. Baraga z'Imana zifushe imbere. Ahindura ubategereje gukora. Kubw'imbaraga z'ubutware n'ubushobozi bwawe. Kubw'ibi bikorwa akoreye kuri uyu musozi. Kristo mana uzutanga ubwenge. Imbaraga z'Imana zizatanga n'ibitekerezo bisha. Mahoro ya Yesu Kristo. Agirishira ubwarikira ubugingo bwiwe. Ntabure muri vision. Kubw'imbaraga z'ubutware n'ubushobozi bwawe. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mundegere mikrofone hasi ko ndumva ibintu bitameze neza. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Mwene data rushimirwa ubarikiwe sana zaidi. Imana iguha umugisha ururayeho yamikingura ni visa yawe ize vuba turayihamagaye vuba mu izina rya Yesu. Gutya numara gushika ifaranga utararyoherwa cyane ngo uje mu mibare yo kubaka muri Afrika niho no hanze uzobanza utanga iyo nka. Kuva none Egima yagiye kuzoza ngo yambaye inkarushimirwa. Imana iguha umugisha kabisa. Imana yamukoresheje Pastor Noah Ntagawa. Reka tugusabe nawe uve hasi. Ukomere sana. Wow. Kuragira neza ariko mbe kugabanya ko numva ibintu bisa n'ibigiye gusakuza kandi ari sawa. Mwe ngaba biregera neza. Noah ni umugabo Imana ihagurukije mu gihe ciwe ufite amavuta cyane ufite ubutumire bwinshi. Bwana wandamayize ni usigaye wikozaho ngo arabuka inzu umwaka wose. Ndaga ngo turagera ku mwaka ma. Ariko twanezerewe kubana nawe. Munemerere dukomere Yesu amashi benshi tumwakire mu izina rya Yesu. Kaze mukozi w'Imana, Imana iguhezagire. Kugira ngo ducungure umwanya abaririmbyi bacu come to Jesus na niye indi Adonai. Reka tuanze dusabe ikorari mwize murayo reka haze Adonai. Iduheze indirimbo imwe nirangiza dusaba umuyobozi Hegimayi bwire kuncamake uburyo uyu murimo watangiye n'intego yabo hanyuma niyicara turababwira ibikurikira n'abandi baragegwaho n'ijambo ry'Imana turaryumva kare.
Siko? Tutabarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Dukomere Yesu amashi tubakire abaririmbyi. Haleluya. Bashimira Imana muri uyu mugoroba ko bahagaze hano. Imana ihabwe icyubahiro. Urabona umwanya wagiye kandi hari ibikorwa byinshi. Ndaza kubanza mbere yuko mvuga nsabe kutwihanganira kugira ngo ijambo dufite ku mutima tuzi kurishikiriza. Haleluya. Kandi uwo bahereza umwanya uretse umuvugabutumwa akoresha iminota nyine bamuhaye kugira ngo ibintu byose bize kugerwaho kandi biragenda neza. Mbere y'uko mvuga reka nsabe madame niba yinjiye ahatambuka imbere. Murashobora kumureba ibikorwa ari gukora, hagira undi ubikora kuko ari muri protokoli hayikora agere hano. Haleluya. Reka dukomeze. Ndashimira Imana yuko uyu munsi tugezeho kuri aya matariki. Twabitekereje ngo turangize kubitekereza turabisengera. Nyuma yo kubisengera tuja mu nteguro. Uyu munsi rero kuba bibaye tubihera Imana icubahiro. Hanyuma ndashimira ubugira kabiri wari wasenze tutambuka ngwino uhagarara. Hari etirije bamwe ikanisa umuntu yinjiye ngo banze ngo yunama asenge. Hari n'abazabona abandi basenga. Nukuraga mukora fendaje gusa kugira ngo bisa naho akoze nyine umuhango. Siko muzamubona mwebwe. Kandi iyo umuntu yinjiye mukamukurikiza akicara, yamara akamakurikiza porogaramu zaziba ntasenge, hari abashobora kumwibazaho. Ariko ese ko wagiye kure gera hano egera none aravuga ari ndi inyuma gute. Reka ngaruke ku cyambere rero. Ndashimira madame twabanye mu nteguro y'iki gikorwa ko kimushikiriza ntabwo yabyemeye. Kimushikiriza je nkamubwira ko ndi gutegura event hano ntiyabyemeye, no kutabyemera gusa yarabizi. Aravuga ngo ibyo bintu watekereza n'ibyo wambwira ntibishoboka kubw'impamvu ndashobora kuvugira muri public cyangwa se kuri kamera. Ariko ndashimira Imana yuko duhagararanye muri gikorwa nyirizina twatekereje. Imana yagucubahira. Hanyuma ndashimira kandi umuryango muri rusange, harimo ababyeyi bambyara barashobora guhaguruka. Nimba mpari nkaba ntatekereza nkagira icyo nkora nkabera undi umugisha nuko ababyeyi bahabaye. Hari umusore umwe nibuka twigeze ko kiri hano muri iyi quartier itangira hano, baravuga ngo reka bavuge ngo imirimo ya soko. Aravuga ngo ko muradutinza ngo tuvuge imirimo ya sokuru. Nimba mumbona hari yindi mirimo mukeneye, nimba mpari nuko sokuru yabaye yamasa nyine naho kuko hari umuntu apfa bakaguma bibaza ngo se yakoze iki byinshi. Rero ndabashimiye ku ndero nziza mwatoje. Imana yabumbaye umugisha. Mashobora kwicara. Nana ndashimira abavandimwe muri rusange, harize mbahagurutse aho bari, bakuru banjye n'abashiki banjye mwese aho muri n'abadamu banyu. Imana yabaha umugisha. Haleluya. Intambwe yo gushima Imana reka nyirangiriza aha. Reka nyirangiriza aha ngaha gushima Imana nkurikizaho igikorwa nyirizina kugira ngo ducungure umwanya. Reka nsabe abagize umuryango w'isoko y'umugisha batambuke hano imbere, guhera kuri coordinator atambuka imbere n'abo bari kumwe hariya, mwese mutambuke.
barashaka kuza kuri stage ngira ngo nibyo byiza. Haleluya. Aba ni abanyamuryango b'isoko y'umugisha, hari n'abandi batabonye umwanya impamvu z'akazi, hari n'abandi benshi barahatandukanye wenda batari hano mu Burundi. Nakora presentation gatoya kugira ngo tubone kuvuga amakuru y'iki gikorwa. Uyu utangira hano yitwa Ngendahaye Moise, niwe coordinateur wacu mukuru atuye i Kigali mu Rwanda. Uyu yitwa Nduwaye Martin, atuye Muyinga ariko akorera mu Kirundo, asanzwe ari ingabo y'igihugu, niwe mujyanama mukuru w'iyi foundation yacu. Hanyuma bakurikirana bafite ibikorwa bitandukanye bashinzwe, ni abamambure b'isoko y'umugisha. Turashaka ko Imana amashi kubwica. Hanyuma reka nsabe abasiyo twazanye, aba partenaire bacu bashobora gutambuka hano imbere. Yes, uyu yitwa Bukuru Dani, asanzwe afite organisation yitwa Horizon d'Espoir atuye Bujumbura. Aracana umusiri batera ariko arabukinze atagira abakobwa baza kumwihenda. Uyu yitwa Nkundineza Patrick, nawe ni umuyobozi wa Evena Ministry ikorera mu Rwanda, ariko ubu turi kumwe Bujumbura turasengana muri Eglise. Reka sabe madame we nawe watambuke amuhagarara iruhande. Nimba ari muhano arashobora gutambuka akamuhagarara iruhande, kuko ndabizi ntabwo ko murogoye hari ikibazo. Nibisanzwe nta ubundi kugira ngo umuntu agire icyo atekereza gukora, babitubwiyeho gatoya ku mugoroba. Hariho ukuntu ngo dukoresha imbaraga z'umurengera mu miryango, gusa naho umugabo wabaye shefu icyo atekereje gukora cyose akaba agikora, ntagurisha umugore inama. Nimba yagendanye ifaranga 100 nta zindi yasize imuhira, amazikoresha zose atabanje kubaza umugore. Ariko bari smart kabisa, amakomera amashi. Yes. Uyu si umukobwa gasugwe se? Umukobwa gasugwe yose kandi araberewe ameze neza. Hari abantu bamwe bazabigwa bikaba nk'ingeso nk'aba mukobwa bivuze ngo yagiye kwa muganga ngo baramupima ngo basanga nta yindi ndwara afite ngo niyo kubera. Rero aba ni abafatanyabikorwa bacu dukorana hafi, tugitekereza gukora iki gikorwa. Twarabaganirije tubabwira amakuru, baradushigikira mu bitekerezo, badushigikira gutanga umwanya, badushigikira gutanga amafaranga. Turongera turazana hano, twageze hano ku wa 4 mu ijoro saa 4, ku wa 5 twirirwa kuri tele turi mu bikorwa by'ivugabutumwa, batanga amafaranga n'ibikorwa byabo, ariko bakabitanga mbere yuko babwiriza abantu bakabasengera. Kuko mbere yo gutanga wohereza umuntu ikintu ubanza kuvuga amagambo ukaturaho ubuzima ku byo ukoze, kuko si umuhango. Biryo uba mwatuyeho ubuhindi ubuzima bwiwe akagira icyo yakira. Rero ndabashimiye, Imana bamugisha cyane. Hanyuma uyu munsi twagira ngo tubabwire gatoya ku mateka y'uyu murimo. Watangiye 2019, ubwo nari mvuye ahantu hanakunze kuba. Umutima urambwira ngo njye mu masengesho, nikingirana ahantu maraye iminsi 3 ndi gusenga. Iminsi 3 y'amasengesho niyiriza. Umunsi wa kabiri ni biriya ku musozi wa Gatolika, numva ku mugoroba inzara ibaye nyinshi ndagaruka. Ku wa gatatu sinagenda, nirirwa mu mahombi. Mu nyuma ndyamye sinziriye, numva iri zina riranjemo, kuko nari mfite ibyifuzo bitatu, ndavuga bibiri. Icyambere reko nsaba Imana ngo ingire umugabo, hano umugabo w'umugore, ariko nsaba Imana ingire umugabo bashe guhagarara mu mwanya wanje. Icyakabiri reko nsaba Imana ngime kuba isoko y'umugisha. Hanyuma ndyamye sinziriye ijambo rinzamo,
riri mu Baroma igice cya 15:2 na teme turi kwigaho kuba isoko y'umugisha. Biravuga ngo umuntu wese wo muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo mubere inyunganizi amukomeze. Impamvu yabinteye, nabaye Bujumbura imyaka igera kuri 6, ariko muri iyi myaka 5 nayimaze ndi umuzamu. Nkora akazi k'izamu, nkarara ku mageti y'abakire, kare ubuzima babayemo, aho bakujyanye gukora ku manywa rimwe na rimwe umudamu akakugaburira ubundi akabikwiba, ukirirwa igitumbura n'akabenda. Ariko muri ubwo buzima bwose nkagira ibitekerezo bimbwira ngo ese ko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwiza, akabaho ubuzima bumeze neza ku buryo ashaka umucungera hafi aho ngaho kugira ngo imitungo yimere neza, mu gihe hariho n'abandi bameze nkanjye. Kandi pe hari umukire umwe nigeze gucungera, yarayoboye, sinzi ko akibiyoboye uyu munsi, yarayoboye JVC umugongomani w'umudokiteri witwa Etienne. Iyi JVC ikora hano, nacungeye mu muryango wiwe mwaka n'amezi 2 mparara ijoro ryose, aracutse umwana wa mbere abyara uwa kabiri. Nkitegereza ukuntu tubana n'uwo mudamu, kuko umugabo yaga bari ku kazi, rimwe na rimwe bagashwana n'umugabo, yava ku kazi saa 6 akarukira mu modoka akaryama kugeza saa 8 agasubira ku kazi atinjiye mu nzu. Njyewe ndasenga kabwira Imana ngo mfite icyizere ko uzagira icyo ukora ugahindura ubuzima bwanjye. Nuramuka ubuhinduye, aya masomo ndi kuyiga ngomba kuzayahindura bikaba inverse, ngomba kuba isoko y'umugisha aho mbaye abantu bakamererwa neza, aho ngeze hakaba igisubizo. Haleluya. Hanyuma maze kubitekereza njya mu byiyumviro byo gukora uyu murimo. Nkabyibuka igihe nakoze logo